nyama yo gukorwo igikubiri mundu gwitoti WAMBUI wa NJAU niratucorera shaino Tekacia National Super League arebeteka iria stanyetwo gukorwo ikinikirira weekend ino nicumburite maundu ngurani kuria team igiri nicio stanyigituguo no ende beteka no ginya ikorwo na hotani. Team ya Shabana thutha wa guthie mwena wa Muranga makinuka mekonotete thutha wao kurimwo ni team ya Muranga Seal na bao igiri makihura maithori na imwe. Wikendi ino Shabana magihotana ngaragano yao mahota gutugwo ahotani uguo ni kuga Seals no ginya mahotwo ngaragano-ini yao kana maume draw ende Seals magihotana no matugwo ahotani na beteka ici ciere cigitweka team ciere ciahotana beteka-ini ciao ni kuga Seals marabatara kuhotana na makiria ma bao igiri. Wikendi ino maundu magaikara githemba giki gusi magakorwo magitungana team ya Muranga Seal MCF matungana na Migori Youth Mwatate marurane na team ya Marashuga Kibera Black Stars makorwo magicugana na team ya Kajiado Coast Stima makanie na team ya Asad Shabana nao makorwo makirimana na team ya Kisumu All Stars na makorwo makigurana na gukuana na team ya Vihiga United. Beteka ici cigoro beteka muthia kimera giki gia 2022-2023 maundu kwa ihinda riri maikaire githemba giki Shabana matongorete na points 70 Seals magafota na points 68 Migori Youth marugameire namba 3 na points 59 namba 4 ni Marashuga na points 57 points 44 inyititwo ni Naivas aria marugameire namba 5 Hadoine ha Muthingi TV jitikaga WAMBUI wa NJAU.